Jalan lengak-lengok sekadi putri ring kayangan. Aduh seksi gurun tiange putih nisi meimbuh jegek. Tiang dati anak eluh gen iri menyingaken gurune seksi. Gobane polos buin duwe setato poleh prestasi. Sing menyangka ibi peteng tiang nepukin guru seksi. Ngajak anakmu ani mencelok ke hotel penginapan. Nas beda bapen tiange ado diri mencelok bareng guru seksi. Nyewa hotel aja bapan tiange. Nas beda bapan tiange memitro dini ajak gurun tiange ne seksi. Ketaro subuh bapan tiange jani. Ternyata guru tiange ne seksi. Subuh biasa gonta-ganti muani. Dadi wanita panggilan para pria hidung belang. Tu sing menyangka ibi peteng tiang nepukin guru seksi. Ngajak anakmu ani mencelok ke hotel penginapan. Nas beda bapan tiange ado diri mencelok bareng guru seksi. Nyewa hotel aja bapan tiange. Nas beda bapan tiange memitro diri ajak gurun tiange ne seksi. Ketaro subuh bapan tiange jani. Nas beda bapan tiange ado diri mencelok bareng guru seksi. Nyewa hotel aja bapan tiange. Nas beda bapan tiange memitro diri ajak gurun tiange ne seksi. Ketaro subuh bapan tiange jani. Ternyata guru tiange ne seksi. Subuh biasa gonta-ganti muani. Dadi wanita panggilan para pria hidung belang. Beli mudo tu sing ngerti tekan tresna tiang
saksian bulan lan bintang. Patuh kerasa yang tiang, apo ane rasa yang beli. Tiang tetep raso bagio, yen subuh ado di sisen beli. Yen subuh ketoraos adi, jalan jani ngucapan janji, menjanji sehidup semati. Tusing adone nyidang melasang. Ulian beli sayangin tiang, mirip tiange dadi buktian. Cintan tiange tuah beli, sajo mulo uling dasar hati. Mogi langgeng kawo kasang. Patuh kerasa yang tiang, apo ane rasa yang beli. Tiang tetep raso bagio, yen subuh ado di sisen beli. Yen subuh ketoraos adi, jalan jani ngucapan janji, menjanji sehidup semati. Tusing adone nyidang melasang. Ulian beli sayangin tiang, mirip tiange dadi buktian. Cintan tiange tuah beli,
hotelnya. Ulian hobi tu sing ngidang nahan keno gegodang langsung laksana yang ganti timpal tiange taen trisom aja anak muani nakal. Hipersens anake ngorahan nanging tu sing adonan nawang. Ulian polos goban timpal tiang sujatine joh teken kenyataan. Hipersens anake ngorahan nanging tu sing adonan nawang. Sebilang wai tu sing dadi kuangan harus kelaksanayang. Ampurayang gending tiange ini ceritan timpal tiange. Apang tu sing ado ngamilunin kerano caro janine bahaya teken penyakit seksual. Kecerito tiang ngelah timpal duga se karime sekolahan. Timpal tiang ngelah tunangan guru sane ngajahin tiang. Sebilang wai setato pedadu
Men